Unokuphila lophakathi unengasho lokugcana lapha nawe ufunza lezaba ngemizamo zolumzana wakhe litho zolumzana wakhe na ufunza ngitshela ku chapter 2 verse 11 lithi lo muntu loyo usekumnyameni nalapha yakhona akade ufika afakazile wena usekumnyameni afakazile ashobela ashokile tikule uthi Jesu akade nalapha yakhona I know Utizatu na bado tizatu why mzobela ngiyakwathi na kululenda tizatu but siye nasho labanye bantu entuna about umbula lisinani kwa wena libuka emeta number 6 sasa sisebaza baleke Dr. wena abantu bangengene pride there's no room for pride. Whether you're proud about money or fame or what, no matter what, no matter. There's no room for pride. No one can shift from Mubana. Go discuss it. Go discuss it. Pride. I see. Names come let's just want it over and the letter was our opener. Say fair. It's not the humble. Labani hapa tubahabuzi. Wahabuzi. Lamani bola kobe. Stop over. Kumenda jengane kati wize. Oh proud. So be pride kuna lo. Funa kuona tu proud. So funa kuona tu humble. So be pride kuna lo. In pride, the humbleness is a spirit. It's commanded. Akusingo twende uze uete uze ube stage go there stay like this sikhe just one more to make this so let's go and find out what's the next challenge. Go to this challenge. This is pride. A humble person, you just live with that. The spirit in you will tell the people don't know. Wow. Yeah. Don't be proud. Don't you want to be proud? Pride, I get it. Because why I just go back? Because I'm proud. I still have to get back. I still have. Verse 6. Sasi, oh, I'm going to talk about verse 7. Verse 7 is what? It's what Bala. Tell us John chapter 8. John chapter 8, verse 44. Says Kulmane, I don't think the Basania. John chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44. Yes. Ninemei lo Satan. Nithanza kwenda ikhanye kodeyini. Yena abevele angumbulali webantu kusukela ekuqaleni. Akene eqinisweni ngoba iqiniso kude kuye. Lakakhuluma emanga, ukhuluma info yakhe. Ngoba ungumcambimanga, neyise wawo konke emanga. So yeah, siyabonga bazali. Lenye into ke bazali, litawisa labanyeni, labahamba isonto, labakholwa, labathikosi njengami nawe. Litabafaka isonto bazali. Kuphila emangeni, manga. Mhlawumbe akazi babone bazalwane banemanga. Libhayibheli alithi la na umzalwane lokuphila ngemanga. You are being driven by the spirit of the devil. You belong to the devil. Uwasana. Listen to what the Bible says. Satan nguyihlo. Uyise wabo bonke labaqamba emanga. Labaphila ngemanga.
basindisiwe basho njalo kodwa banemama. So uyadliwa in the area, uyadliwa emndenini, uyadliwa emsebenzini, esontweni ukuvala ngematinyo ukuthi unemanga. Unani na? Lithi labakhuluma imanga labo basathana. They don't block God. Babhajatiswa bete konke baclaim ukukhuluma ngithini njalo but na umuntu driver ngemanga. iBhayibheli lithi wena wasathana. Wenda ivo yeyihlo tifiso teyihlo usathana. Na ukhuluma emanga phela ngemanga. Isingamani siphiwa basasondela. Sibabonile sonke, sibevile sonke, bazalwa labanani, labanemanga. Phakathi kuyuthi, phakathi kobaba, phakathi komake, banemanga. Listen, pero si más Oda la lithi babe wakho wena awusiye ngumsathana. Ngiyabuza baza. Naka kunjani? Utawungena lesibina. Awukasho sikosikhosi. Awukesomele. Lithi laba batawumprovela, bamprovela. Bathi kosobela. Mina egameni la. Ngakuthi mo. Mina egameni la. Ngenda imisebenzi emikhulu mina. Kwale kanjani bathatha akukhumbula ngoba kwale abantu njalo. Mina ngenda ukukhipha umuntu weshube beke inyanga ngiprotama bengafana kusibani baba. Mina ngosiyamathi mina bengida ukuthi bamprovele kuNkulunkulu because arisiyekele bazana ukubhaka ngama activities esikole. Yeah. Amen. Nangabe nje sinemanga sitawulanda. Yeah. Athi ke Jesu lapho ke bebonke egameni lakhe khumbule ukuthi konke kuyasaba igama lakhe kushembula egameni kaJesu. After Jesu ayikuthi angikali naki namuhle angizame sebenadi. Yeah. Sukane kwa. Akasi seniya ukuthi niyaphinani. Niya ube nemasiko bakukele bakholwa nawo ube nemasiko abantu bamasiko kanjani uhambe uyesogwele bakushanyele ezweni lakanje bangene. Amen. Today you're sitting down listening to this show, but it will up to you to decide ukuthi mina ngiyafuna ngesogwele nangabe kubatake la mntu lomunye wabo dale ayikho efana sogwele mhlawumbe ungayifanisa naso. Yeah. Dale phakathi naphakathi into lephakathi naphakathi ifana injingilisi it's injingilisi kude la masikala bigcina bakithi injingilisi ya ujaza bhala la kumku tunabogesi temalingana kanti lokho efeza simala mapiko wethu bakithi simala mapiko wethu ngisho emhlabeni lemkhulu simala mapiko wethu participar. Nisi que vai orar nele. Listen to the Bible. Satan again me iqiniso. Akahlala iqiniso le. Iqiniso yamhlupa akahlala iqiniso le. Listen kakhuluma yena ukhuluma lokungekwakhe. Nebakhe banjalo. Abe yabona umzala kale mama kungekho sifika. Usimayi. Ngiyakula kuzinga sasiye. Yinde ngamsi asiye ngiyakula. It's just nothing. Akukho. Seyimvo yakhe ukukhuluma nawe. Asa ukuhlala phela kwisala dan phumulu lento dan khipha mento lena. Asupelo. Lesamdlali. Mfema. So yeah, he or she always win the man. Bazalwane lithi ukunemanga futhi ungiyise wawona mama angithi bazalwane you know lento kuthiwa ngemama bazalwane lena iwudala umonakalo emhlabeni Yeah. emama
kusuke abantu masonke benza bayimana. Niyakubona bazalwane? Niyakubona? Konakala emagama ebantu benza bayimana. Onakala emagama. Igama lenaselonakele bazalwane. Khundaphi ukuyisebenza wena original. Loniwe imama. Emanga very destructive. Lesifila ku. Emanga. Ungeke ukukhona ukuthi ukhona bathi kule ngoba kanjebe emanga. I'm called this suicide because I don't know this thing. But everybody believes a lie. Because of the man. Bazalwane. Ngabani injaka leyinzawo ngamfunza impela msangwe. Mwecheje. Katuse. Sentuza nama-officers, lithusa bakuwo, lithusa everybody. Ngiyabona ko 35 years. Ngifunza somewhere. Kaswa ijana. Lijana. Lapho shisamsisi watsumrephile emama. Bakhaya bathusele ijana. Akafune bamba ahlela ngaphandle bathi ma-officers wakha. Ukabanga waboshana nenyanga kaboshana adosafike ku20 yonke nyakuspend ejail angolutu and there've been many cases of that nature lapho khona baboshwe khona bani nemama ngekwenye wena you are rejoicing outside you are rejoicing you think you are a hero ruining other people's lives ngemama. Bana mama bawakhe abekiwo lapha ke balandzela sokubikiwe kwabikwa nje bana bakuthatha kuyokhuluma fakazi kanti ukuthi angithi uzowuni angithi namkhamba usudle kulungile ha vele sibida khaya angithi boni so uyakhishwa kanto nawe bekude fakazi asibe kude besikabile office ngakhala ngoba njani yabona iminyaka ya 15 noma 30 iminyaka yokuleje ngithi bazalwane ke uNkulunkulu asike asele ina umusa mina nje ngibona abantu la lokufana bangene mina esimini ufane bangene esimini bangaqondile. Ngiyakukhumbula nasinami sonke pho akusikhulume hata nguthize yabo nyaka ngikhuluma ngaye uthi ngonemali bantu baNkulunkulu balimele umhlaba udestroyed umhlaba umekabi emabandleni akwethenjwana yonke into ibhekele emakhaya konakela kwethenjwana ngendzaba yemama imishado eminingi yashunyiswa ngendzaba yakazalwa yemama imishado eminingi yakhele emangeni ayikakhele eqinisweni because of nakulo satha yemama bakoshele imisebenzi labanye ngendzaba yemama. There's just that confusion mhlabeni namhla ngemama bazalwane. Labanye ngebile amaphupho abo ngenza bayimama. Kanimali ngoba baqanjele emama baqosha ama-universities ngoba njani ngenza bayimama. Baqosha umsebenzini labanye ngenza bayimama bazalwane. UNkulunkulu akasenzele ukubusa. Singavumi bazalwane. Usibela babe lo msatha lo uNkulunkulu ugcine uhlabela ngaye nekuthandaza ngaye kodwa baba in reality ukhanza ukuthi wena uyihlo baba msatha
ngoba unemanga wena unemanga lalela ivamsa isikhathi uqaphelena nabo bazana ukuthi ngingakhuluma ngemaphahla lamanye la ukuthi emagqubu nenzondo emaphahla la awuthole umama khona ayi nani kune twin brother la yemanga that is gossip now sasa kuna destroy people's names okay uvamsa bane ma kuzifaka iswayi noma bathanda abantu abakhulumi kabi babeka isenzo sesikhathi noma sawufana kahle nabo uyababulala ubone bahlizi uzikhulume nemama ngoba ukukhuluma ukuthi ngemama awukhulume akhona lo muntu because ngemama from today you belong to the devil and you are going to hell. You must know that. You must know that. That's not a young flower is the economy. They call it imbino. They are in Limana, Budana, so because of me. Now coming in man or promise. For what? It was because of you. Ukaba kusuela kanisa kwenye naye hapa na futhi wena masibambele mbili wona wena kisona bebe wathi bambele mbili lanzele lo muntu alanzele lo muntu nawe uthathe izwena ukuthi njalo ngizilazela ngamletho na ebaba basaba institutions nemakhaya alilimele ngizaba yimanga mina ngakabisana khona watiwa nje umuntu even in community abakhona umuntu wakho i-community bakwazi nje kulonjana wena a man or woman of integrity noma kuyaqoqa phansi zabo hamba dale usijesu sibonke bathi Nkosi batawubona ususu ungende kube wena utatela mala uye esokwe mfaka malingene uye esokwe kulukula kakukisiwe baba wait a minute. There's no doctor. There's no doctor. There's no teacher. Huh? No voice. There's no pastor. My pastor is there's no pastor that 50 years old. Lalu kau itu, aku sebelum dulu, pernah berbicara. Saya malah sudah. Yang tercanda sebenarnya. Kau namanya gue malah itu aku. Agora, in my request, masalah. Itu kalau saya berada, nak kali mau tidak kali left. Now, the basic things. What's the mechanism that was implemented now? And now, I'm still implemented now. Hallelujah. I'm going to put the persuasive spirit about Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Say to me, I would have to show me. Revelation 21 verse number 8. Yes. Kodwa sabe lusemakwala nalabangakholwa nalabanengekako nebabulali netigwadla netiphini nebathakathi nalabakholwa tithixo nalabacala emanga kuyawuba lichibi lelivusa umlilo nesibabuli lokhu kufa kwesibili. Bantu abaqapha emanga nababala ingwadla babala libabulali babala nebathakathi bantu abaqamba emanga. Ungayivumeli impilo yakho ilele kusathana abe nguyihlo, impilo yakho idrive ibuswe iholwe impilo emanga. That you will not be a good person even in society. Now umuntu wemanga
awunawungena endzawo awunawuthetshwa umuntu abanakhetha endzawo utala umuntu wemanga ukholwa. People are not going to trust you. Kepha ke bazalwane makaboye ukuthi noma kunjani ithemba lisekhona. Hallelujah. Ithemba lisenjani na? So long usengala, you can still do something to fix your life. You can still do something to fix your life. Usengala. Nembonga uNkulunkulu ukuthi sine nawe sisengala. Kuseke impossible. Sengalungisa siyokungena sonke singaka singene sonke ekhaya so. Sengangena sonke bazalwane. Kodwa bebe lihlabela ngasingena ekhaya ukubona inkosi lapha ya. So jabule sebangakena. So hlabela ini. Bazalwane. Sisengangena sonke la. If you can do something right now, it's an opportunity so. Hallelujah. Ngoba sonke la bazalwane usathi Jesu withi beka mina ngasemnyama. Ngiyaxoxa. Uma umuntu avula inyama, ngiyawungwetha yakhe, ngiyawungena nje naye adlina. Usatholakala ngaphandle usatholakala mahala ngaphandle kwemali. Usatholakala nanyama. Abeke wakho bejesu wakho nawe umntana wakho hayi kusengela amen libhayibheli futhi lithi na usengala bazalwane uselethuma lokuthi uvuma into yakho. Libhayibheli lithi uma sivuma into yethu wethembekile futhi ulungile yena usasithethele asihlambulule ngokomali wethu. Usema chifu madoro dawo. Usema noma ningakanani. Noma ndadwa umuntu. Amen. Noma ubuye kumbanga imbathanda mfihla la ngani ngatholakala. Nisengathi vuma nenyama. Noma mhlawumbe wentani. Tisengavunywa libhayibheli lithi yena utakuthethela akuhlambule kutonke into yakho. Usema you can still fix the issue of sin. Usema Nzaba isome ngadilishwa nayo ilungiswe usema. Amen. Hlambuluke. Mwayindlela futhi kukhulu bazalwane sinike into sonke la asikholwe sizisiwe usinike isithelo sekudibanga self control. Galatians chapter 5. Umntana kaNkulunkulu ufanele isithelo sekudibanga self control. In everything that is evil sinigetiwe bazalwane that fruit yokudibanga. Akunanzaba sokukwatela kwiza ukubhoma yabo kusijama hliphe ekhathi but that fruit yokudibanga umntana kaNkulunkulu ayisuka. Yeah. Nawo bakudumisa bathi lapha kuphi bakhona umnanzi yabona ukuthi ngokuhlaba kanye kodwa ungadibanga uyadibanga. Baima mutibanga. Nabo shaya baima mushaya. Bato ikifu baluthethe abantu abake tibanga. Uthi mama lomzala sewa babethe isiphambane. Bebashaya babethe kanye noKristu. Ufike yakho bashaya bamthela ngaphansi isithuko. Beshaya. Mabhileka tibanga. Self control. Sinigetiwe lesithelo umntana kaNkulunkulu lesithelo ufanele sisebenze lesithelo. Yabona isasebenze bazalwane. Ngoba ienga yesitest. Ngeke enga itest. Base bathi igama lakho uma enga issues. Unema enga what? Now usho ngena uthi phela kunema enga issues. Ngoba sivela msika. Unema enga issues. Sesone kwese. Uyadle ifana na mane moya. Uthi don't forget. Wena njalo. Siyakishemo. Mkishemo na amtsaputa.
ubone kuyenza uvele ekhathi kukhuphuka injabulo enkosini yakho ukuthi ngiqhubeke kanti uyanqobeka nathumela ngawenza njalo nathumela ukugcine kokungoba ihabit yakho yokuthi baba akuthiphiza ngesikhathi lapho boiling point angifuna ukubika kakhulu nasoshayisa nasengathi uyashayisa ukubhilika kufanele nala wena njalo khona uyathi baba self control uNkulunkulu wathi sibantu sinema emotions siyakwata senanjani siyaphasuka basinyanyisa wathi uNkulunkulu sinjalo wasifaka lesithelo semabhileki wathi uNkulunkulu sibathempted sinebona kudla sono waseNkulunkulu sinika manje amabhileki everybody amabhileki la usukutendisa nazo amabhileki la wayela ngabona amabhileki uthi phofa klimetheche amenza bana dokho siyamsaba klimetheche ngelela la phela na ngiyo kanje nakusasa wena njani ngoba siyabona sathana ya kwesimala wena tuna ukupasana kwa nakusasa ngiyote njani nakusasa ngiyote njani ufuna abantu abanjalo ufuna ukuchallenge abantu kanjani uyabona ukuchallenge abantu into lehle so wena sathana kwaba yinto le lenze kafa na ukuchallenge abantu into lehle mina watiwe sports noma sport bana nalanga nje watiwa into lehle ambens ngiyikuthi lo sitana epa noma yayephana nje bagiresa bathi community yakho tatokela sampulu zamana baba habo zamana baba na usilapha kanti mayila baqala lakunikela ngithinja baqala le khaya unayi kuhloma baba utawuzathi ngithinja akuyimo manje ama signs lokubona ngawo ukuthi la kude emabhileki la babuswa tinto lomuntu lona lethi akalungi lethi abisa isihogo lana kufuna uNkulunkulu la self control hallelujah aphinda sho uNkulunkulu John ukasa sho 3:3 athi bonke labanalo ngelotsheba basengala bahlambuluka ngoba isala njalo kanjani ahlambuluke. Make sure in your prayers, every day, in your prayers, you purify yourself. But Steve, sengati, yajesu, sekhona, every day until the trumpet sounds. Purify yourself every day. You are in the flesh. Purify yourself every day. So that this is German way is that you're fixing yourself. Because you don't know which part of your day. Hallelujah. When you catch a name, Salani, look at Chandas. What fiber? What's good? So, everyone watching the people. No, we're going to watch it. What was it? Last time, people, man, it's teacher. Oh, good. Back home, by Salon, the Manchan. Look what you are, so some of them say, so who say, so some come out, so put a Utandasa, Long, and Utandasa, or I think I think oh, the website was a great law. Take more level is a great. Never was not found about the young Pablo. I don't go on. Was that enough full of food dog? Would it come to your 20 days and Tadas way? Our food. We have to work off from sway. We are to watch the one. What's the bar? What kind of never mind. Never. Yeah, I can't tell what about
iBhayibheli sizakuthi Jobe 1:1 lithi uJobe wabalekela konke umshana lokubi. Bazalwane, lokubi uqosha thina ngoba siphila enyameni silamhlabeni. Wena lithi ubalekele lokhu. Uyanqoqoza senyamqoze office inqoqoze kuphi yonke into. Ufuna ngalo indlela. Lithi Jobe wakubalekela konke lokubi. Swayile bale. Is it impossible for you to shun evil? Now, a human being like Job, what way that? Umuntu akafuna ukungena esibili. May God help us. Kulubana sisihle kakhulu. Asebele nje umusa. Kube kulona inqumene uyabona I don't want to be found ngitholakale ku waste isikhathi sakho. Nawashabana angiphethela. Ngitholakale umosha isikhathi sakho. Ngikishobele. Kepha ngine bese ngena kubi. Esona. Khumbula ukuthi wena uyalo ukuthi wena somathikhala dokotela akasijala somathikhala dokotela ube umzalo hamba showini. And again sinikethiwe bazalwane indlela eBhayibhelini njengokulungisa ema-relationships budlelwane bethu lomunye nalomunye sinikethiwe eBhayibhelini ukuthi kulungiswa njani kuyalungiswa budlelwane bakho nomuntu bazalwane. Siyafana batho. Awuthi takulungisela ngihamba kwesikhathi. Takulungela ngihamba kwesikhathi takulungela. Ngeke ngeke. Tawulisa njalo lokulele kanje. Kuyalungiswa kuzela. Ngale into Jesu yakhuluma ngaba lamakhulu kuLuka 17. UJesu lapho umzalwane wakho noma ngabona ka7 ngelanga. Aphinda ubeka 7 kuwe. Atokolisa lithi mthethelele. Uyabathi bafundi bathi bafundi Nkosi yathi zakhola wena. Abika 7. Phokela 7 akaya lo athi wesilima. Kwathi. Awubeka 7. Ashilo. Athi mthekhobe delisa yikhulupela. Because they make a 7. So that talk. What's not clear? How want to go and tell them the police? What's that mean? Come on, pet. Over Sunday room. After that, go in and 3. A 7th time, which just we call it one day. But God from God sends a call. Like calling that water corner is a norm. Gabita with his eye. Like calling out the corner, then I'll watch. Now, no fidget for when I won't get on a lost on a great way. Put your toe down to one phones and I'm again. It's a phones that we want me. Next of the 7 doctors are not going to lie very 9 times, but it goes that he see cold. What tell you that so that you that is so loud. One other way that is so good, yeah, remember. Don't have a corner very utatiated. Senya para. Senya para. Bese Bible lithi uthandaze imithandazo yakho. Ungakhohlwa ucela umbusa nemali. Kulona unikethe naye imali. Amen. Incwadi yaJuda chapter verse 17. Lithi yena lonemandla okunilonza kuniphumelelisa nje lonza kuphumelelisa nenqobe kuphumelela kuyena lonemandla nguye each and every day sonke kuye lonemandla ekwenzele enablement lapha kuwe ungahlala njalo uqhumene naye bazalwane sifuna ngene isiphiwo sokuthi haleluya mbuzo usimple just quickly hapo kaleta simple kumbuzo straightforward mtambo ngakuda utaungene nesu now ungene you still have an
opportunity kulungisa. Yekulungisa. Yekwenza into in the right way. Uzikhona ungene. Hallelujah. Kulungula nokusebenza. Amen. iBhayibheli nasifunza incwadi uMshumayeli lethi kulo sabalelwa labaphilayo lithemba lisekhona. Lethi ingcono inja lephilayo kunendubesi efile. Lokuthi usaphila lithemba lisekhona. iBhayibheli yasitshela nasifunza incwadi yaTitus ukuthi akafuna lo yethu ukuthi bekangaya ekhotshisweni kodwa ufisa ukuthi singasibonke abantu bebangafinyelela ekuladini iqiniso. Umfundisi nakaqala ukuchazela abazalwane ukuthi the price is paid. Lembadalo yokuthi wena ungaba nephila phakathi ibhadelwe. Jesu wafa ukuze wena ungadingi lofaka kodwa ube nephila lokuphakathi. Uyadeclare kuJohn 10:10 ukuthi yena ukuthi singabani impilo sibe nayo abundance. Uyachaza-ke umfundisi ukuthi ngaba dizafudini kusukela iqalile imfundo ukuthi kungaba yini lengelathine lesesikholiwe sithi khansi singabi labatawaya ezulwini kodwa sithi khansi siya esibhokweni. Sekaphetha-ke namhlanje usiniketa nesisombululo ukuthi singenta njani manje, ukuthi siticikele njalo ukuthi lapho labanalelo themba bayatihlambulula. Asebazalwane labatawatihlambulula, asebazalwane labatayi. It's in Paul in Ephesians 6, we need to put on the full armor. We need to put on the full armor. So say each and every day I have to put on the full armor. Kumele ngisome njalo ngikhanda ngomuntu. iBhayibheli iyachaza lapho ukuthi tawuzinalifika lelanga lelini sitawubantu labancobayo. Ngoba emalanga akafani nemalanga lamanje. Nesitha ngalenye langa seka Jesu. But wakhona uncoba. iBhayibheli sona beziyamshiya. So sike nathi sisayihamba lendlela yokholwa akwemthandazo wethu ukuthi Nkosi I want to overcome. Angifuni bekusithi sengikholiwe. Ngiko nawifunda yona lencwadi 6 uyasho Paul bekuthi ngingasi sengishumayeli bese nami ngiyawulahla. Nami kungumthandazo wami ukuthi Nkosi ngelekelele. Ngingasi sengitshelela abanye lezikhali ezinali bese nami ngiyawulahla. Ngiyacela bathande kakho siphakame sidawo thandaza. Jalo, ayazihlambulula
Siyathandaza bazalwane. Sinikeza imvumo uNkulunkulu wethu nanamuhla emini. Siyabonga Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu osithandayo. Uthando lwakho Nkosi walubonakalisa ngokuthi unikele Jesu ukuthi bekanafa esikhaleni sethu wafa endaweni yethu. Siyabonga Nkosi ukuthi awufisi nalo yedwa ukuthi bekangaya ekhutshisweni kwaphakathi. Live lakho Nkosi liyasikhanyisela ukuthi ufisa ukuthi sengathi bonke abantu bebangafinyelela ekulapini iqiniso. Naba bazalwane Nkosi uyabati Nkosi usakasaka bakho. Uyabati Nkosi ibopho libabambile lamanye. Kodwa namhla emini ngeligama laJesu siyathandaza Nkosi sithandazela inkululeko yakho njengoba live lakho liveta ukuthi uyafisa ukuthi bebangabantu abakhululekile bakhululeke Nkosi kulolonke ihlobo lemandla onke amabondage esitha. Siyathandaza Nkosi ukuthi balekelele baside Nkosi basayihamba lendlela yekholwa bangabe sebabheka emuva njengekusho kwelive lakho ukuthi bebesaphulukile enkembeni akabe sebeyagijima angabe asabheka emuva. Siyabathandazela Nkosi sithandazela sivikelo sabo ukuthi Nkosi bendele umusa labagcwele bakho bangetele emandla ukuthi bakhonde njengoNkulunkulu banikele ishisekelo ukulangatelela wena njengoNkulunkulu. Ngiyabathandazela Nkosi ukuthi sisonzela kibo uNkulunkulu wethembekile njengekuyala kwelive lakho Nkosi nangabe sisonzela kuwe nawe utawusonzela kithi akusikonke lokungaba khona Nkosi empilweni yabo lokungakhathingisi wena akusikonke lokho abese kuyadishula. Siyathandaza Nkosi ngeligama laJesu ukuthi siyabhenya engadini yaJesu ingade ekhuluma indzaba engcono ukuthi Nkosi ababe ngabahlandelile ababe ngabapurified Nkosi akibo Nkosi ishisekelo yokukhonda. We pray in Jesus' name. Amen.